Pakerteng jonga kadai James God Benriang. Pakerteng jonga kadai Bang Salang Kenta. Ti ni kong ni siap yang ai kublai ki nong penya jong ni ka jingpen le kai. Kunju ru ikitu ki ba le asyam mentalang ki badan lang hakan ni ka audition ke bamenta. Ti ke jing ruai bangin IP kadai wan ali bat nga bat ka tim jungi ka kerteng B-boys rapper. Ba ka jing ruai ru kadai ke ba ni shoot how hi. Bless you. Wan alibat nga kan hikaya pi dapi man pi kwa kan pusuk ya pi dapi don marwain rai pila nang hi don lay sakas pa ban poi wat tang pimla pin melong kum nga ban belah hap da kan show chua jing ba bengam ailat nadu banga yo mat nadu banga syam ladang ngamon kaplikalan em nganum e no nganum klet no ngam sange no kat ba kamet jonga kampat no ngan wat la chuchu ngan ya la kalenti kat dang biang laki sngi ngan kierna ki bamlong ki basni wa bisni wan alebat nga ngan hikaya pi da pimon pi kwa kan pusuk ya pi dapi dan marwain rai pila nang hi wan alebat nga kan hikaya pi dapi man pi kwa kan pusuk ya pi dapi dan marwain rai pila nang hi nai kwa banya tat madang tori ala long renyang na jong bagi wekin om yo nyan pada sumar bahaya la uteli antar aba pikran yo bahkan sulong kum kabi bapu kipseng shua ban kerenda mi bahaya la kaling kedong la jong bayu akan kertok kelaya la de da kompong do yang ban peskam kruet napang ban umram ki kerenda din wat ngam le bai kum kalang gelut ya cha cha na ki pin la ki snukin wan ya ki ken tai bi ben kwa brai ya do pin la apa deng ki wan ya ki to ya san la da pin la ngan ong ya pi to ken ma ka jing duai para bor ka kam krau wan alibat nga kan hikaya pi dapi man pi kwa kan pusuk ya pi dapi don marwain rai pila nang hi wan alibat nga kan hikaya pi dapi man pi kwa kan pusuk ya pi dapi don marwain rai pila nang hi